rongsok can bebenangan ya. Iya ya, arinya rongsok teh mau modal teh tukang pulung motor gitu kayaknya karungan. Alang motor teh. Lumayan ya cang mah tua. Senang aku aing sikat ya senang ge lah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Da ieu mah buruk cang sana kuat, senang anu baik ya. Bagus keneh. Emer reca ya lah. Non deui sepatu nih. Ada sepatu punya siapa ya? Ambil aja lumayan. Kalau bayaran deh bayarin weh Manusia ku guru tuh kehead pusing aja bisa kena ada Pusing. ngomong karung gitu dengan deh rongsok tumben saya nggak tinggal bangsatnya lah kabangsa aing kanyawan wae pusing. lah tuh dah sebab bangsat tuh halus dah Geus kenang bangsa tahu siapa namanya bangsa jandang naon we tuh lah monyet pebati ngabang pebati ngabang